بنرن هجا قلكي خوش دماغو مروف كيشي كوي برزقريكا كوي هبتاي بت آنا توكي ودريا هنري ركاري وي پیامی بگینه وی کشی دیار بک دناوا هنری ده به تایبتی جیج بو کسی بیانی او تشتا دناو هنرمندی کرداده چه بویه او بردوام ده بحطانی روجا ایرو یک جوان کسا جوان هنرمندی کرد احسان عثمانه گو خلکی دهوکی لألمانيا دجي لبرليني احسان دريا شانو ده و دريا اوپرا ده جيروكي كرداتي نبرچاوان وكي دنيجي وكو كردكي دستيوي دناوا برهمدانا یا شانوی لألمانیا هی حسان بری دمکی یا اوپراک بشانوگری چه کربو بناوی رواندنا جنکی جه حرم سرایا یا سلطان و او بال و دنگک باش استندی نها احسان میوانی برنامه هنرمند احسان عثمان قالك سپاس بو بشتاري بونات برنامه حفترنگ سپاس باجی كاك حسان براستي جيش نازي قوتبو ميفاني برنامج او خباتين قوتكرنا از خوازم ام جب خباتا تايا قو نافستند ولو هات بلا كرن يا درباري رفاندنا جنكي جي حرما سلطان ام تخوازن نكي تبحثا في تيروكي بك قوتا برنجكي وك اوبرا شانوا اوبرا تشيكري تبخوا شانو كاره لبلي تشتكي غافكي لبيش داي و دناف المانا دجي تشيروكين ايغو بكرداف غريداي دولو بشي شوازكي تايبت شوازكي نو داي بيش خازم بحسا في تشيروك چاوا چي بو چاوا تکاری بو برنگ اوپرا پیشکش بکه گلک سپاس او اوپرا رواندنا کچکش حرم سرا سلطانی یا موزارتیه يعني بيجي 220 سال نفيسيا وي زماني وقت عثمانلي حتى كونيزيكي فيينا هاتن اف اوبرايا الجل فيسيركي ايطالي او موزارتي اواز بوداناينا سر تولرانسا يا وي وقتي دانايا بشتي 210 سال يعني بشتي 200 سالا من کاری اوه اوپرای دیسان جارک دی نیکینه و اوه اوپرای بینین تیما و جارکا دی نزیکی بی سردمی بکین چونکی کشا اوپرای کشک مروفاتیه یا کو مروفچا دکاره تولرانس بید برانبری دین برانبری بیرو بوچونن دی از باور دکم هزرین هوسا بردوام جیان ده هنه کشن هوسا بردوام ده جیان ده هنه جبرهن مشيل قال اوفا لافنبرغ ياكو هنرمندك المانا ربري اوبرا ویزبادنه یا هنگی بری 11 سالان دبه یا 12 سالان ما 2007 اوپرای آماده کرد 2008 کمین جار مال پوتسدام باجرک نزدیکی برلینه ما هزراوی بیگ و بيجي ما مناقشة سركر ام في اوبرا كو تيما سر سلطان تركانا يكو وي وقتي نزيكي فين بوي ام چا بي دي سر بكشيت ما بين اكو بيجن روش آوا و روش هلات دا روش آوا وكي اوروبا و روش هلات وكي نتوين دي كرد عرب فارس يكو ده او كيشا ديسان نزيكي مبو بري داعش بيت بري تندروية إسلامي بيتا سوريا وعراقي ما اف اوبرايا وسط شكر كو تندروية بري ودايا تندروية او تيماوي جالك بكردي سر چند چتت دریایینه چار اوروپیان دو کرو دو کچان دزن و پیشکشی سلطانی دیکن ما اف تیمایا دیسا ولی کر کو اف جروبين تروريستت بناف اسلام لسوريا والعراق والافغانستان والايران يعني الروشالات كان مروفين اوروبي يعني كان مروفين مودرن يعني كان مروفين وكيوان هزرنا كان دزنو وبشتي هنجي نهامتي وتشتام سرانتين ما اف اوبرا ما وال الى ما اينا سيرفي باباتي ماكر بله كاك حسن ت شانو كاري يعني شانو جري تخونديه و ت بالكار جكريه جل دهوك الهرم كردستان لدمات شو اوروبا تجاگاوه کی نهاویت یعنی جبلی ام بیجن کاری در هناریه تو وکی دنیجی نویسانی دکی و تلیستگوان شانویجی لبلی
دیار دبه تا بری خدا جیه کدن گوته موزیکیان رنگ اپرا در باسی ناف شانو بکه و تجیه خوشی گرتی نها لناف امبیجن کار شانو لألمانيا بتمامی او چاوایی چه قصه فرق یعنی زحمتیال پیشات بگوته جه کاری شانوه یا گو امناز کنسر دکیه لیستگواند لیزه نویساندنه در باسی جیه کدنه بگو اوپرا در باسی موزیک در باسی به ارکسترا در باسی به و رنگ کدن تک رنگ کدن چاوا بو زحمتیاوی چلو بوشتره مروف همیگا و تخمین دکه کار هنری کارک بصانهیه لی از باور دکم چه کارک هندی کار هزر تدابه کار مروف مجی خوب داد کار کرن هند زحمت نینه کار هنری جی چون که بر همه مشکیه همیگا و کارک زحمته لی ام الولاتک فیر بوینه ام پرورده بوینه کو زحمتری تشت جیانه دا کو ام هین کو ام و کرد نافوان هر چار ملتين دورو بردا كو ام هر هبونا ما بخو معجزه كه شبر هندي بو زحمتيه بارا بتر مزيانا خدا زحمت وريه از دمي هاتيما المانيا يا راستي بيت من اوپرا ننياسي بو من اوپرا جيانا خدا چيد بيت من تلفزيوني دا جارك دو جارا ديد بيت حتى مال ميجو شانوي جي اوپرا نخانديه از دمي هاتيم المانيا ومن اف هنري هندي بهيز وجوان وبلند نياسي وكو حزا من پر كتي زحمتياوي بيگومان زحمتين خواهنا چونكي يك دويت او مروف الاوپرا كار بكت دويت كابرا موزيسيان بيت يعني اگر آلتك جيلين خيت دويت شارازايك باش يا موزيكي هبيت چونكي اوپرا صدي حفتي اوپراي همي موسيقى يان سترانگوتنا شبر هنده جي زحمتاوی بو من پر بو چونکی از بخو کابرایک شانو کا کلاسیک هاتیمه از در چوی پیمانگاه سلیمانی ما پتر و از در هنانه جدیکم ما پتر تکست دیالوگ اکود بیشن شانو کا کلاسیک ما خواندیش در چوی پیمانگاه کا کلاسیک جیمه از هاتیم موزیک بو من پر زحمت بو ليه زحمتي تهونري دا أمفير بوينا زحمت أو تشت خشة يعني أو تشت باشة تهونري دا كو مروف زحمت بجهيدي مروف زحمتي ببات إجبار هندي جي زحمتي خو هبون خشيين خو هبون بهاري كاريان هوالن ألمان يالك دست كريا من كرتيا يالك هاري كاريا من كريا پینگاوک من برا به اوپرای ما اوپرای دی یانم جد بیجینه ایوارن سترانی يعني ايفارن سترانگوتني الاوروبا هيا الجمج وقت خوهبو يعني خلق درونش دخاري ستراند بوتن داستان چیروکان ود گرام سترانیک ما دو پروژین دین پیش به اوپرای من هبون کردستانی و المانیا یک جوان ستران يعني اوپرا چیروکا پیشمرگهک مکره چیروکا پیشمرگهک ابخوناوی چیروکا سربازکیه یا شتراوینسکیه یا کو هفت آلت لیدخن او جیل سر چیروکا و ما پیکول کر و کرده لی بکن مجنابوی جیل کردستان کرا چیروکان پیشمرگهکی و اوپرایک دی هیا ناویشون مگلونا جوان مگلونا ناوک المانه یا لودویشتیبه ما اوجي جوهارت و نزيكي ما مزينكر ما او هر دو تجربه هبون اوپرايا كم المان بيجنه اوپراين جروكي يعني اوپراي آلات موزيكي كمبن سترانغو بيجت وانجي كمبن ما او سربور هبو من او هر دو سربور هبون بوی وقتی ما اف اوپرایا دست بکری یعنی سربورک بچوک من برا وانجی هبوه بله كاك حسن جبلي كاري شانو تخوازي براغ دناف ألمانيا وكردستان دجي سردانا ويدا دكي وتخوازي جو خلكين شانو يعني كسين بيجن زاناين شانو وچاند وكولتورا ألماني بگین کردستانی وان بده ناسین و کسی کردی وان بده ناسین و تلویده تا کاری شانوی تا بحثاوی کرد تا کاری شانوی تا خواست گوته تشتکی بکه او تجربه چاوا بو اشتر یعنی گوته دو چاندین گلکی هفدو جدا بین بر هفدو تو انیزی که هفدو بکه یک تشت دم من پیمانگاه هنر جوان سلیمانی دخار من پر
کرب ج مامۆستایەتیە بەدبوون چونکی دبیا بە تبا تا ئیدارە کردبایە مامۆستا ڕۆلێک پڕ مەزنە کارێکتەرێک پڕ پیرۆزە لێم وەک ئەحسان من پڕ حەژێنە دەکرد چونکی تو ئیدارە 30 کەس بکەی یان 20 کەس بکەی گەلک بخۆ ئەس جیانە خۆدا گەلک حەزش ji ئیدارێ ناکەم ئەو چێکردنا پەیوەندیان ناوبەرە ڕۆژهەڵاتیان کوردستانê û باشوور û ئەوروپا وەک حەز من حەز نەکریە بەلکو ئەس مەجبور بوویمە مەجبوریya wê jî ez nabêjim ku ez peşîmanim temamen bilakis ez şanazî min kiriye û ez berdewam jî dikem lê ez bi karê xwe nabînim yanî divêt hindek bên evî karî yê karê wan biket îdara hunerî biket lê kekê Luqman tu dizanî em demêt ênê ji derve divêt em her karek jî amade bîn her karek bikeyn nekî derhênaniye her karek jî bikin boyê ez demê 2006 me ew alogorkirina ya kulturî navbera Almanya û Iraqê bi giştî û Kurdistanê bi taybetî Başûrê Kurdistanê me da mezrandî ji hindê hat ku kesê dî nebû biket û zehmet jî bî me didît Kurdistanê heta 2003 Saddam serhekmî bû Başûr pir hejar bû hunermendê wê pir hejar bû derketina wan pir zehmet bû ez mecbûr bim evî rolî bibînim ez mecbûr bîm bêm gel hunermendên Alman bêjim hemî pêkoliya xwe bikem ber karê xwe yê derhênaniyê û nivandinê û nivîsiyê da ez peywendiyan çê bikem çünkî peywendî ez bawer dikem kulturek yê kulturê qepat yan kulturê girtî zû nav diçin ew kultur yê pêşketî ew kulturê têkhelek û Kurd hem dijmin û hem siyaseta ya meya navxwî jî wel me kiriye em kulturek girtîne zehmetîn bû vekirinê bu pêngava min yan heza min ya çend serketî bît ya ne ew mêjû tomar biket lê heza min bû hindê bî ku em vê girtinê Kurd ya ku eqlê takê Kurd û ya berhemê vê hemî sîstemên ser me zal û ev sîstemên niha jî li ser me me yê xwî Kurdî wel me kirî ku eqlê me girtî bît ji ber hindê jî min hez kir ez pêngavek pavêjim rengek diye şanûyê bibem Kurdistanê yan rengek nû ya ku Ewropa nav hey bibên Kurdistanê ez nikarim 4 milyon Kurda bînim vir ez nikarim 1000-2000 hunermendên Kurd bînim vir bes ez dikarim şanûgeriyek ji vir 20-30 kes bibime Kurdistanê ku 4-5 hezar kes bibînît yan zêdetir evê kuntakê bûyê çünkî şanû dibêjin eger berdewamiya dîtina şanûyê nebêt wekî ew kabrayek yariya fosbolê biket bes ciyana xwe da neçête praktîzmê de ji ber hindê jî me ev peywendiya çêkir me pitir 6-7 projeyên alogorkirî navbera Almanya û yan ku ez bêjim Ewropa û Kurdistanê de encam dan بله کاک حسن تبحثا روشا کردستانی که روشا عراقی بگشتی یعنی او روشا آلوز نه تنیج امبیجن عالی یعنی تشتین سیاسی ده وکی دنی جیانی ده جیان امروان یعنی ایدی هدی دیتی خواری روشا که زحمته و شانو بشکی گرینگ یعنی دناف خوندنی دو دناف هنری ده لی مخابن مرد بینو گو شانو آستاوی دا کتی خلق بینری وی نمانه حسکری وی نمانه تچاوا دبینه زی بیجم تجدورانی در روشا شانوا کردی ام بیجن ل هریما کردستانی تکسکی خوندوان جی تشانو خوندی تنهاج دور و شانسی تهبو تدرکه تچاوا دبینه کەکە لقمان ئەگەر ئەم مێزەی مێژووە مرۆڤاتیە بکەین و شوێژی مێزەی مێژووە شانوێن بکەین و ئەم سەربورên ئەوێ مێژوێ بخۆ دیراسە بکەین ئەمێ پڕژێ فێر بین شانول گەل دیموکراتیەتی هاتیە وجودێ چونکە بنگەهێ شانوێ دیالۆگە دەمێل گریک شانو پەیدا بی وی زمانێکی دیموکراتیەت پەیدا بوو یعنی دیموکراتیەت û شانو وەکی دراوەکێ دوولاییە وڵاتên دیموکراتî şanûwa wê bihêze ew welatên şanûwa wê bihêz dîmokratiyet berbelav e ji ber hindê jî Kurdistanê yan her welatek welatên heynd zengîn zengîniya wê pare pir heye lê dîmokratiyeta wê kêm e ji ber hindê şanûwa wê jî zeîf e
كردستان ما وعراق جي سيستم ريبرنا سياسي اس باور دكم رخنين پر هنل سر ديمقراطيته آزاديا تاكي مروفان شبر هندي جي تو نكاري ولاتك يانجي تاكي كمالكه نا آزاد بيت و تو بچی دیالوگ الگل بکی شانو به دیالوگ تشتک نینه شانو رخنا دستحالات نکت هنر نکر شانو هنر لهر جهه کی بید اگر رخنا دستحالات نکت بخوش کارک دی ببینید نابید هنر نابید کلتور شانو اگر رخنا دستحالات نکت او دستحالات المانیا اگو ام شانو دکین اگر رخنا دستحالات المانیا نکین او نابید شانو او نابک دیم خود ببینین شبر هندجی هنر پشتی يعني افكار ساتل سر عراقي كان بس بحث عراقي بكين او همي صالين شريت دا چوين او سيستم ديكتاتوري يقول عراقي صالا 58 هات يتسر عراقي حتى كونها بردوام يعني حتى 2003 صدام بو تربيتك تشيكر مروف عراقي همي نوعا ما صدامك بجوكت ناف دا تشيبو باوري بديالوج نما اگر ملتك بنگه وي هزراوي مروفي وي باوری دیالوگ نبه و تو ببیجی ورن عمل سر دیالوگی با هواش هنره کی پیشکش کم سر دیالوگی شبر هیچی بزحمت کرد هنرمند ما بخو آزاد نینه اول از گشتین آخوام از نابشم هنرمند یه دموکرات يعني هنرمند برئيس منين الباشور يعني كردستان يانش العراقي لي براني هوان مروفين سر دسهلاته سر بوی سیستمی ریوبرن الولاتی و نکارنجی رخنا دسهلاتی بکن یا نکارنجی رخنا ریوبرنا کلتوری بکن شبر هندیجی پیش شانو او شانو مایا اگر لاواز جی بیت سالت 8 و 7 آندا اتنوطان دا 2000 و حتی نهجی هیدی کمتر لهاتیه شبر هندیجی هنر شانو دویجم تایبت و هنر بگشتی يعني هنر موزيك هنر وينكشان هم قشتي كلتور تراجع كلياك وعرب بيجي بشت چونك اس باور دكم يعني ابا باور يا منا كسوكيه اس باور دكم مروف اگر بعقل هزر نكت هنر وكلتور درس نابه ام بسياره هر سركي بكين تاكي كرد عقل هزر دكه يانشي باندورا سوزيل سره اگر ملتك وصا هزر بك هنرمندي ماجي جزءك شويه يعني بارچك ومالگهي هنرمندي ما چند باندورا هزري يعني باندورا سوزيل سرا يعني چند باندورا عقليل سرا شبر يجي دوين مرو ديسامبريت برونيت كارانجيك جدام بكات والجمع كيشك ديجي هرا گرنك يا مازن اجي خلق بهنري نكارين بجين ابا كيشك پرمازنه تو هنرمندي شانو کاری لی تو مجبوری براجی کارک دی بکی دکانداری بکی تشکی یعنی دهات تیجیانه هنر نایت اولی بخو کشیه باشه که حسن از خازم تشتکی یعنی تو کسکی درفت البشات و بوت الالمانیا اینهات کار دکجی و تسرکفتی دکاری خوده دناو بیجن خباتن شانو یه هنری لألمانيا وانا جي قال لك كرد الويدا رافندا كردي برن الويدا اگر تبحثا فان رخنا ناكر لهريما كردستاني يعني جي لروجلات انافين نهال اوروبا درفت هي تشاوات تبين او تشالاكين هنري يعني هيفيك هي جو امبيجن رنگكي شانو يعني جروبكي شانو تشي بالويدا وكو كرد يعني جو كاربن كافكي الاوروبا بليزن باو ديمقراطيتا جو تبحثاوي دكي هبه او ببهريا كردان او كسين ميناتا جو دركتن ويدا ودرفت البيشان وبوي يعني جي دي ساند من كاري كسايتي كاكي لقوان كار الاوروبا بر زحمترا كار الباشور يعني العراقي يك چونكي منافسه اوروبا مصر کار هنری کارک دهاتی و پر باشتره یعنی اصل باجرک دجیم دبیجن 20,000 اکتر نافنویسی رسمی 20,000 اکتر هنه البرلین ابتنی اگر تو وک اکترک ناف 20,000 مروف آنده منافسه بکی دوید تو پر بلیمت بی دوید تو پر زیرک بی حتی بکاری لی اوه هنده نا اینید که مروف بیجید زحمت او ناید کرن گروپین بچوک هنل ید کردی اوروپا
لێ هێشتا نەبیە دیاردا حالەت هەیە لێ نەبووە دیاردا هێشتا نەکاریە باندوورا خۆ لەسەر کۆمەلگەهێ ئەلمانان بکات کێشێن کوردان بۆ ئەلمانە پێشکەش بکات جمهورێک یان بینەرێک بخۆ بەگرێدات یانشی بکارێت ئەوێ کۆنتاکتێکی بکات گەل پرێسا ئەلمانی لێ دبین تەلسەر هەندێک وێ گاوێژی بارا پتر ینی ڕەڤەندا کوردیژی ji dervey welatî pitir bandorek navxwîl ser he yani ew jî dîsan kom ew dibîne nav hizban da hunermendê hêja hene em nabêjim hunermendê hêja hene lê zehmet e Ewropa tu kar bikey divêt tu cihêk yani ez nabêjim ez bes divêt tu zîrek bî heta ku navşanûka netewî de kar bikey divêt tu xwe îzbat key ku tu dikarî بۆ بینەرێ ئەلمانیا شۆڵ بکەیت ji ber hindî ez bêjim kêmasîl me hunermende heye me hemiye heye bêt hatîne ji dervê welatî çunkî firsa karkirinê pitir e lê cencera jiyana Ewropa pir mestir ji cencera jiyana Kurdistanê ji ber hindê jî gela cara em berze bîne hunermendê me de nav Ewropa berze bîne Kak Hesan tiştekî din ez bêjim yanî niha li خباتين جو دبن يعني تو كسكي هنرمند تج هرما كردستاني جدهوكي تشوي اوروبا وقت جي هنا بالصدان هنا لاوروبا دجين هناك جوان كساتيك جوان كساي جو دناف خباتين خويه شانو د تفي جو قالك جرا تشانوين ي اوروبي يعني جي ناف نتويتين لي بلد نافر تسري كيشا كردي دردخين تخواز جو نافر بيديار كرن او كيشا تشدبه او خبات يعني ام بيجن هنر بزماني كيشا كردي كيشا كردا بخلكي د ناس كرن خلقتي د جيجن تشل كردستان يا تشل ناف كردا تشي دبه من بخو باوري بتشتكيا هنري دا ام فير بوينا تو كيشا خو نك كيشا خو بكي جهاني نك كيش جهاني بكي كيشن خو من بخو او وقت برانسيب باوري بفيتشتي هيا اس نکارم بیشم ام ملتک مظلومین اگر اس مظلومیت خو ملت آلمانا پیک و نگیردم اگر بو بینر آلمانا نه اثبات بکم کو کیشا ما کیشا هوایه جبر هندیجی از همی پیکولن خو چه وک اکتر چه وک نویسر چه وک شانوکار در هنر چه وک حتی کو اپ پیوندیت کلتوریجی چید کم از همی گوا ترینمه که کشین کردی یعنی ام چاب شین خدمتا که یا بچوک بو ملت خو بکین یان بو هنرمند کرد بکین یان بو کشا خو سیاسی نتوی یا کرد بکین یان بو کشا خو انسانی بکین یان او جینوساید بسرمده هاتین ام چا گریده جبر هندی جی یک شوان پروژه من کری یعنی از بخو شاناز بینم ما چار yani her çar parçen Kurdistanê mejin her çar parçet Kurdistanê înan mel Kurdistanê ser hindê kar kir ser genocida berambera Êzidî û bisormanên Şingarê ki hatiye kirin şilayê Daeş ve mel dihokê pêşkêş kir û min hez dikir taybet min hez dikir evê kêşe bînin Ewropa bêjînê ev kêşe berî 2200 sala Ewropî di sernivîsiye ku kêşek hewa bû Ewropî bû nike me ew kêşe heye ورن بال سر وی کیشه باخوین ورن بال سر وی کیشه برونین اف کیشه موجوده هندک جنوساید هنه دوباره بنوه ها چند صد سال دوباره بنوه اف جنوساید اف سر جیاد هاتی سر کردان بر هندی جرا ام دیسان چون پروژه دی چیکر من ترک و اسرائیلی یعنی جی و کرد و آلمان اینان ما گوتی ورن ملگل ترکا کیشه هیا جیاو هبو ورد ام برونین ام جارك دي كامزانين هوا چاوا سر براخو كريا ام بوچيل گليك نا كار بكي يعني من دخواست كيشان كرداول گل تركان گل المانو گل اسرائيل بيك بگريدم حتى كواز بكارم ديالوج گل بينري المانو نويسرن المان كم بله كاك حسن انا كورونا فاي هدي دي روش ودگر جيان ودگر نورمال گو سري سالك زيادتر هر تشتا تبورا وستاندن باندور لگلك روشا جياني كربو ام بیشن پلانی تا وکو شانوکار وکی دنیجی وکو کسکی گو هزرا کلتور و هنری دکت خواز دریا هنری ر گلک تشتا بیجه نه چه پلانی تا هنه جبو ام بیشن پاشا روزی
يعني بروجي منت قال ألمانيا هيا وبروجي من قال كردستان جيانا ما شانوگریا دیکا آزا یا برخت ما 2020 مهاسه ما دخواست هفليري حاضر بكين ما الفيري بروفا كرن ونرمندين يد كرد ما مستقبل صدقي دوري دیکا آزاد دید ما نکاری بچین چونکی کرونا او ریل ما گرد لی او پروژه بردوامه او پروژه از باور دکم آینده که نزدیک ده ام دیسان دست پی بکن پروژه تی هنال گل آلمانا من شانوگریه که حاضر کریه نابه ساعده يعني ساعتها كو بإنجليزي بيجني يعني كو حزين ومن سروي بيوي كار كريا كو ساعد عربي بختورة بس دمتيتا أوروبا بيتا يعني حزين هكو بيجن أو من بروجكت أو من الجال ألمانيا هي أوجي بار مها بينشت بيت مكربا أوجي نهات كرن مدانا يصال بكين يعني مها 11 دست بكين بروجي من سالين دهاتي أم دخازم هشتا رومانكا رومانوس كرد از بكم شانوگري لي حتى انها اس يعني بو من موافقه كريا شانوانا توي بو اسوي روماني بكم شانوگريك شان المانيا لي هشتا ام آمادكاري داينا بروجه گلك هنا اگر ام بشي بردوامی بدين وان بروجه بله كورونا بيلي ياما كورونا از باور دکم نزاد بیجن مها 11 دیسا دست پید کرد خابن گلک سپاس راستی سر اف پاروکرنات اف دلگرمیات حس کرنات هنری و باوریات به هزا هنری گو هنر دکاره کشه اب کیمانی کشه راستی هفدو بکه و خلق دیالوگ چی بدناو او چاندین جدا یانجی خلقین گوبونه نیاری هفدوش بر سیاستوش بر جنگی گلک سپاسیاتت کم هنرمند شانو کار کرد احسان عثمان گلک سپاس و درفتی ده هنک تشتی خود مر پار وکر هنک بیروکن خو او پروژه خو یگو تیجی سرکف نشتر دخوازم گلک سپاس بو هواجی